Keblai pi baro syakatup KHUBOR jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi Shillong. Kentu Menteri Rangba AKDC ban pitngor KHUBOR Mariang. Penbena kertong MP ke seng VPP Dr. AJ Singkon. Kiu Deputy Chairman ubak Charles Marngar ha KHUDC. Bat bu ki Asha lai tali ke jingkerpat ha ke kong Amplin. Bat mentangin pa syaki KHUBOR bakam penyak. Menteri Rangba Ukonrat ke Sangma haka arpoi terk jylliew ulalum ya baro ke Deputy Commissioner jong ki district haka jingelang ban penkre ban ye kendo ikinu gijing bagi por Mariang kila ban lingshop haka district jong ki haka ni ke por liur. Menteri Rangba ula kentu ki DC bat ikitanat ban penkre bat penbiang lupai ke jingdon kam jong ki paipa ki marba mardi kila jingerap kirki haba lingshop ke eryong ulap ba ke jing shlei ne ke jing tua jong ki surok ne ki ying ki sem. Ula ongru ba amla bantip lupa ye KHUBOR Mariang hakini ke por liur. As the monsoon has already approached and we are seeing heavy rainfalls and heavy winds in many parts of the state, we conducted a review meeting today along with all the concerned departments like revenue, disaster management, and food and service supplies, health, along with all the deputy commissioners of the different districts. This review has been done to look into all the damages and the loss of lives and the different challenges that the districts are facing and the public are facing at the ground level, and also to review the steps that have been taken by the district administration, and more importantly also to ensure that we make necessary arrangements and prepare for the coming days in which we expect that the rainfall could be more and heavier, and in such eventuality the district administration and the overall departments should be ready to ensure that all the necessary steps and all the relief is given to the people. So with that in mind, we have conducted and we have had a review meeting today, and it was a very positive meeting, and the necessary steps are being taken as we speak to ensure that administration and the officials and the departments are ready to ensure that all the support is given during different situations and heavy floods and heavy winds and cyclones that we may face in the coming days and coming weeks and months. Uba Charles Marngar Emily bat MDC Kamawati hak arpoi terik jylliew ulakiu ban shimti yakashuki Deputy Chairman bathamai jangka Kasil Autonomous District Council haba ula syajit suk klemdon ukertong banya airing persya u hak election menta kasngi ka arpoi haying dorbar KHUDC ha Shillong. Chairman ke council uba lamprang bela ula penbena hapok ke ying dorbar ba uba Charles ula job suk na ba amdan kinu ki MDC ki bala tap kerteng banya kun election ya ke syuki deputy chairman. Hadin kini gejing penbena UCM ke KHUDC uba PSA UCM berim ba Titos Khan bat kiwei ki MDC ki lepen kup buram ya uba Charles Marngar. Baru asyikata ya ke syuki deputy chairman labat do uba Alvin ki Saukmi MDC ke NPP na Mau Sindram Henry ha khat kendai terik jylliew ula ino akam ha ke jinge penbet ban kentiu yu syaka kerdan executive member ha ke isi bathamai. Bagi sepuluh baru arti kemudian baru arti kemudian itu putus dengan baca semua dibaca itu dibaca sosial. Pada second part dari barat saya bagi walau nomor badan ada sekian baca mana aku menjadi untuk nak benar baik baca sebenarnya tidak saja komuniti Shillong batmai kasih satu Ahmad lagi waktu ni gambar ni
Bagian air sentiap pun kadang kerja kemenlang nak dalam sini KBD Pengasih. Thank you. Tempat di PNCM dan buat dan jual. Siapa i Pak Charles Mangal mencipti juga cuti kita. Doi pa jing dobnang is no mo in dobnang na marbaro idile is nay in kalpu ke jamna ham dam ko trai dane da pongor da bamenta is no mo trai dane no ko khot badon brom jong da khasil apna dis council dan det ke udigi chaman batnai ba Charles Mangal and is no mo trai ba ke baro pa apre jo bon di club ki bom jam di ni meranda tri do sangi baron bo da jamna ba ke get be ke ni ai ga brom ni kom tang semen budwa bukan kami baca semangat untuk dibuat cuman ada pun cimpi dari kami gotlan apa ya berpunya baik ini kita register registration kami kita bos yang itu dari merah ke jauh dari kami terbuka lain untuk cuman nak kembali hilang baru di MDC pak office berapa kali terbuka lain untuk media yang pernah punya harga por yang mahal gila isne di jamnya baik kami juga baru lagi dengan dari jimper itu jamnya tapi bukti dari por dan terbuka baru asal baru baru jamnya. Jadi udah depan, kita bahkan kan mitra di diskusi Let's come. Tani kong ling shop na ay kablay pi baro. Kajingkali kajong pi hagabay day pagka jing trailang kajong ni po hangne po council kajong. Kejingwan jonga pan dia trailang hangne po council na kanika sin ko mata. Siya bangan po siya tang pa dia tu siya pi ba pan mau pi baro. Ba ka jinglong MDC jonga mata lagi la jan po saus nem sta. Setang kumba prapanai kelakut ke jinglong MDC. Ya ke jinglong MDC jonga saus nem sta lande saus nem tuna. Natrai baru dia menjur bagi baik kisaki ba ngala persang hi banon ra. Ikimat ya keren po ke house. Berkawai nak isu ke bakham ke bangla juan ra ke dei ya ke border isu. Hagi jimpen baik yo put usam. Hagi bede bagi konstituensi ke jonga bat kiwai ro. Put usam ubade po ke jurisdiction jong ke Castles Autonomous District Council. DPI haga bay day bat kani ke jimpen bay pot bersam bun sin hi ngala ra ni council kani tang ko way nga kwa ban kan mau pi nga kai baro pi kan mau la bun sin nga wan ra ndai ka don ko por ka banga sodiam ka don ko por ka banga sokman ndai ko kham bun sin hi ke de ko por ka banga sodiam dan ke jing sisa ba la kulari nga apo house bun sin kinong yalam juga house kemudian buram ke semua manwan ban jengo ya put usam ikinong song senong dijongi ki badan apa borda kendai kalong ke basusi bahagi ni saus nam siteng dan riwedo banjang tapi jingkia kamu siap ngakran ni kan entah nam kerukti nam gentho ino nam sultan diru man kerukti persya iya nari Nrai, kejing sisa itu lomba. Kita kijing kular, kibalak kular, iklam burung. Jadi lor kedai kenong rem baga perhat mendadan sakra benai, hanya sono bat kias, nandan no bat kalian sisa. Hakini kin rem benai. Nganyo ban keren wala tangadan hagale sesuatu. Nganyo ban keren yosi ya. Nganyo ban keren dia ke isi. Bagai isi, jadi mensim kiai ini. Kambat sultanat menitu ipi. Pada dewan bau CM jongi pak penyek sing CM ila shimti kumu chief executive member ila kular yang berapa ke house ru ila kular ba artayo hadin bala form ke isi hadin ke session artayo hadin ke session manlej banjengo adalah dehi ya kinum sung
but you put usam jong ka blok tu jong ta ka dege ege mos ko na ngangit skam na kermen skam bagi tagi jengkular ha ka dege sim ka mamata ka banga dolang ha goruli ngene makin oblong jadi kita ka dauma ka usam ka bapelong ya bangan dan bat ka ni ka rolling ha ka dege tiga mamata walar ka dege stak lihat banaru namar ngadon ka jing snow bayo ba ladang asong thai kum MDC ladawan ga new amendment lese kim sha shu ga dual pus lese ngamla shu banyi ko tes MDC ngan haban ne tang ke MLA ke jonga yo ba ka pensanut ya ha ka jinglok MDC jonga ka khamla ne gane gane ko kubor ka bashan ban nga airo gane ko kubor ski pa ba no sok snong jo ka conscience ki bala yo I yang abon sen bangadan apreng gi jing e jing sai barbo lam tagi kaput ki jonga jadi halor kita kena uren ke pelong ina bangandan hakene ke alliance ke batmai hangni hapo kasil otomatis Ka Voice of the People Party hakajan mi jong ka arpoi ter jylliew kalapan bana pa ke kerteng jong Dr. Ricky AJ Singkon General Secretary jong ka party kum ukurtong ubanya aireng hak election syaka ying dorbar Lok Sabha ka Banlong House Nam Arjar Arpusaw ia kini lapan benado Dr. Kara Chen berulaong bagani kejing penbena kloi ke kerteng jong Dr. Ricky AJ Singkon kadai nak kebentaban penkre ia kejing don kampanye kun ia ke MP election. Shu ulai thuo ka VPP kan ia kun marway ha ke election claim da kejing terailang bat kiwei pat ki party ne kiseng riulong. Nakaliang u Dr. Kara Chen ulaong baka party kalayok pediang arngut ki kerteng ban ia kun ha ke MP election arjar arpusaw. Henry nakaliang ka party kala ibet ban penyeng yo Dr. Ricky AJ Singkon. Jong unu benai bat hadin ke Meghalaya perkat sani bah belin meya kren shibun ti ngila ka klami kawai karai ba ngin nominate ya I Dr. Ricky RJ Singkon Ricky AJ Singkon banlong u candidate jong ka Voice of the People Party namenta ka parliamentary election ke Banlong 2024 kata kadai ka purpose jungi bentaban permana ke jing tu jungi kalong ba gina ban ya chakmat ya ka jing terkam jong parti ken namar langi permana lupa yu candidate te kasuk bangin ya chakmat ani ken how little party once we enter the fray to contest the election then we have to move ahead whether we win or we lose. It does not depend on the number of MLAs. It depends on the decision of the people. So on our part, we feel that once we enter the fray, we feel that we should go ahead, and it's up to the people to decide whether we win or we lose. Will you be seeking the help on our own? We will contest the election on our own, and we will not seek support of any political party. We will not seek any support from any political party. We will contest on our own. And the reason for to depend on ourselves, to depend on the support of the people. We don't need the support of anyone. And like what is happening now, also like in the previous election, also we have contest on our own. We have not aligned with any political party. So which is why we feel, even for this parliamentary election, also we will contest on our own without the support of any political party. So what will be there are a number of issues, and one of the most important issue is the reservation policy. That is one, and then there are other issues also, which we feel like if the people elect our candidate to the Lok Sabha, we feel that we'll be in a position to air our views in the floor of the house, especially like issues like the ILP and other issues which are important for the state of Meghalaya. And there are some also who met our president, our party president personally, to convey their willingness to contest the election for the parliamentary election. Okay, so there are two applicants who have applied for to contest the election from our party. One of them is Dr. Bahunlang Tron. She is an assistant professor in the PGT college, and then another
Another one is a professor in the Northeastern Hill University, Professor Lakhon Kama. These are the two applications that the party received. And then there are others also who came personally to meet the president on this issue. Yes, he has applied. And Basangkan, he's the general secretary of the party and he's a founding member of, of the Voice of the People Party. So we feel, that he's the right person, to represent, to contest from a party. You founder member jongka VPP, obreiru general secretary jongka party. Tego jongka por udai beriu ba abiang ke jinang jistar udai noikai haka school ba hanehu. Tekum ke party yisno he's the right person kan. Lengim jit yo founder member jongka party te yanu nginjit. Yin happen jit yo try jongka party bolong founder member about general secretary jongka party ru. Mentan just now I told you bangkai idon ki application ki don ki bala ki ba kendo ya president ru individually kumtu personally. But why was not this winnability factor, why the VPP don't take this winnability factor as... Feel is that once he contests from the party, okay, then he will win. That is what we feel. If he contests from the party, then there's every chance, that he will win the election. That is what we feel. It does not depend because it's not only depend on the candidate. The party also plays an important role. At least the government has announced the constitution of a search committee to constitute that expert committee. So we'll wait for the government. We have to wait for some time. See on that as a party, the people will be the judge. We don't have anything to say on that. We don't want to comment anything on that. Let the people judge. What I feel is that today we're here, to announce the candidature. The purpose of this meeting, this press conference, is to announce the candidature of the party for the coming parliamentary election, forthcoming 2024. So if you want to get any information about that, we would request you to contact our spokesperson, Dr. Baskan Marba. He will be able, to tell you. Kekenhun jangka Meghalaya Asha Workers Union haka arpoi terik jylliew kalalit ban ai ke memorandum syaka menteri ketanat kakot kekia kakong amprin lingdo haka bakila kerpat ya ke sorkar ban kentiwi ke bainong trekam jengki Asha ban penbiang kijing sumar sukher klaim da odor na kebenta jengki Asha bat ki service rule batikna na kebenta jengki Asha kenang bekinum long mau kenting ban syak pensange kam klaim ki daw bekinong rim ki babiang. Lakmi linti baka sorkar kan puson bat kan penmi ya karai hakini kitayaw ni kibenai banwan halor kini kijing ut jing nam jong kekenhun ki Asha. Nakaliang jong kami kaya Asha Workers Union mentagis ngi wan hangi banwan bu ya ka memorandum jong kami kaya Asha Workers Union hai health minister Dr. Amperilga pat hadin kijing health minister jong kanai kadang dei kesin ke benengkok nakalian jong kami kaya Asha Workers Union bagi wan kendoi tekani kijing wan bu jong ya ka memorandum mentagis ngi non likely points bagi yang keren bagi pha si benengkok kalau ban penkiu ya kijing siu jong ki Asha kabadi ka fixed incentive kabagi yo nak state government kabadi jatuh ka si benai tenang ta kabaa pada kabakin ayah ke free treatment ni ki Asha kabakin yo full coverage yang badaka MHIS ka dia ban kabalai pat kalong bakin ayah ki ki kenjaan ki banyadai ki Asha ki jongin bakin light na ki syawan pulmar kinu ki daw ki babiang dia pada halor ka de kijing kendu kejongin mentagasi hadir pangila ada sebagi ila ai appointment biang ni hak shifau tarik jong benai Julai bangin ya keren bangin ya mirjengor phas phangkine ki points ki bangi labu ha ko memorandum ko jami mentagasi kena kapenta mentagasi kini tang kita hai ila ang tempat yo ko mo ko juklat naman government session kita ji bello pada halor ko points ka balai ki na ka ba dei ka bagi pan ya ka an ka banta ka jisa orang jong biasa ila syo ai jeng mod ini papatai ka rai ila ai jeng mod ini bai ong bangila bangin bu dag grievances committee ke balaban pe halor ke jing syaweng jong ki Asha nai nak penta kita ki arti ki points ki ong bagi sekran ha las pol tarik jong Julai Mira John Singh ngadai president jong ol Meghalaya Asha Workers Union
Ke State Secretary Keseng BJP Meghalaya ke Kong Miriam Maring ringkat bagi dekat jangka BJP ke laya snok tiban rakyat ke International Day of Yoga mentah kesengi ke Artway Terigu Jylliew Hagleden Tower ke Badon Hanongpo. Hakini kesengi laya shim mentalang dekat Kong Miriam Maring ke dekat ke BJP bat kiwe ki pat ba ki bekentup ikilong kemi kilong kepa bat ki kun samla. Kinong isyam mentah kata kejing rakyat ke yoga day hadin beladek banyo kejing hikai kilan met kila penpau bekeni kejat kilan met ke long shisha ke bedon kam ha kejing imbriu ke baman la kesengi. छाती में लग रहा है, घुटना छाती में लगाना है। आपका नीज को बेंड करके छाती में लगाइए, छाती में रिलैक्स। KMDC Janggaseng Congress kibala ap kliaw ya kakabuk siar na kajingitar lingkot lingkai ke jan jabok politics keseng NPP bat UDP na duk balapen benai ke election MLA haki benai ke lalingkot bat Rempang ha Meghalaya bat hadin bala pelong ya ke election bala teng ha Soyong na kajingklat no umahe HDR lingdo ukertong ke UDP hau Jemang kajinge it ha pedeng ke NPP bat UDP kalahiar arsut syakharai kabalayalam syakajing syaweng jubor klempat depor jong bat tidos banai ke UDP kum CEM jangka KHADC haka kendai terigu jylliew lingba ke no confidence motion haka sengi sedang gador bar liur. Haka ni ke kinti ke MDC ke Kongres kila yo ikata kabuk siar haba ke NPP kala kro iki ban kershan ban aikti bat penkelem ya ke isi bala pelong da ke NPP ba ke UDP ha KHADC. Ke NPP kala pli sopti da ka balot no e ka sopti rong NPP UDP bat pong da ka sopti kle rong batamai NPP Congress. Kini ka ayom kiliang sopti kala ya hap tik bat kapor ha ka baki kertong MDC Janggaseng NPP bat Congress kidon kam kabor ke ikhtiar bat pisa liang sinsyar ban mi madan ha ka election MDC ka bamjinga syu bat kadon satang kumba prabanai tam. Kaseng Kongres kalayo dok kendang kebakia renjup na kajingkala bat keliang syuki sensyar ke KHADC. Na keliang ba Vincent Pala, State President jangka MPCC, ulai tu ba kaseng sensyar BJP, ketemu banwan rakyat kajing penkelai ke 6th schedule ha parlimen. Syuaban ra ha parlimen don kami kirai kajing menjur resolutions na ke District Council bat na ke Sorkar Jylla. Day na kini kadaw ka Kongres ka ay kajing kersyani ke NPP kenang ban pensngaw siya ka Sorkar India bat siya ka Parlimen ya kajing don kam ban penne ya ka 6th schedule. Hadin kini kajing penbenaw CM ka KHADC uba PSM, UCM Barim uba Titos Khan bat kiwe-kiwe ki MDC kila kren yaro shikat day ya uba Charles. Itu hop IP ni klaim join hano no batrelang bat ke BJP. Nila trelang bat ke UDP sans kusnam hati por baladep. Nimdan cigar bat ke UDP. Menre mana kene pigi hap tan khot ke klam khot ni tan phon ke kon ni yu kimlo ki shoot paramaki haba khatro ki. Nimdan cigar ban trelang UDP, nimdan cigar trelang bat ke parti henre ki cigar jongi bat ka BJP. Ta hangno bat hane council ro bandan BJP ban trelang ni trelang. Nama ideology ka ya per kata ka ini very clear ba ka ji trelang jongi ka dei bat kino ni accept henre bat ketika mandate to ai pai bat
Jisha ke diskonsul ke mandat kelas election ke ai ke kongres. Cipomut ni job aku tu kepor. Dia lok kong amprin upet I kong grace upet. Nang tahu bajop upet. Nang kibon ke upet. Jisha ke tu kepor ke mandat kibru ke ai kepor diskonsul ke ai ke kongres. Kena try bakade ke kamram jungi pan protect ro ya ke diskonsul kata daun ni perkat bangi join ni la perkat bahad nilai syong nilai tir nilai yok ke peruan hai kaman haswa bangin le kene kamde bangi sulit join bangi yok pisau ko makitu ki join menchwa le ni kamde ko kata kene ni perkat bahad daga yo. So will you ask the NPP to Berber ni ya mixed ke diskonsul bat ke state ni de pan penyeper example hakapor bau doktor mukul ulong Chief Minister udah kongres hiro. Hak tu kepor bak pencengan ulong usiam udah kongres ni. Henry bak pencengan macam ting mentaban penyok bor ya ki rang bak Shillong. Hak tu kepor bak pencengan ulai cedo Supreme Court. Te kamde ke barai hapo state comment le ni ke barul hapo state comment ke de benrul hadis council. Kamde kanu ke jingetre be lang hapo state comment ke de benlong council. Kamlong rakala pan ya per. Lade ke jo ke parti le ke different parti ke council ke don ka jong ke state ke jong ke kata ke yang ngatrai ke pan penyeper ke state pat ka diskonsul kamut hang te ngilong opposition hang ni ngilong ruling kamlong ru kata ka anya po council kamdon re ka ten schedule mo ka ban disqualify kamdon re kata ka ni kata the example man hakini example ku marang MDC marang utrelang bat ka ruling po ni klam na congress ni klam expel you ni sya no trailer do na marka ain ka sya tabeling ni sya. Dia kata kadau ka jingrum jom ni hapo ka council kamde abai lekwa kamde ada mon rei tang pan pene pensa tang nanta ke interest of council interest of the council means interest yang ki kasi jantia bat ki karo jongi kam tam kasi jantia kan di council interest yang ki nala amen pat kasi sedel ka kata amde tang kasi jantia ka kata ki karo ka kata yang bopun I kumbaci kapai tili ki district council ka kata kadau ni kum ka kamtam ka hills di perkat seni bah kane the rest ngatrai kane ka you ni accept I jingkeli ka pi kwa ban keli de la dadon ka ban penhab ka diskusil angte hapo council rei ka jing ya shoot paramaki ka jing ya keno paramaki ka jing ayu paramaki ki penhab den kata ki sakot ini tengi ni sio ba namta ki interest jong paiba namta ki interest jong ka council te ting na try ni habisun tenta number 1 ni mari ong ki ban ya join lang bat ki ni baroni la phone ni ba sngai ni discuss ba ni ya tier ba po party ni syam ba ka way ka ba na I ba ka amendment jong ka 6 schedule ka long kin selek menta kin sebanra kilara parliament haka 6th of February 2019 ya kaniga amendment kila submit ka report on the 5th of March 2020. Tementa ka BJP kan manra ya ka amendment jong ka 6 schedule hapo parliament. Haswa bakan ra ya ka apar ya ka amendment hapo parliament kidon kam ya ka views resolution na ka discouncil kidon kam ka views resolution na ka state comment nang ta kinsa accept leni deny deni kin kentai ya kita ke resolution ngingim tip ke accept de kentai ring isi hukum ke parti ila perkat ha ba ka 6 schedule ke day ka bala stang menduk menchwa ka for kongres ka ba ai namta ka riti ke dustur jongi ka jakah ki puta jongi ki ka best ke day ha ka 6 schedule tingin try ni perkat ba ni klep ya ki ego ke jing ya per hang nang ten re namta ka amendment jok ka 6 schedule ni ngoy ya ke tammi dei ban don tanta ban say something tengi say something hanover kom we have two options ka way options lada ngin lek hasurok ngin lek hamot pran ngin lek ha polis bajar ban ya ban protes persya ya ka BJP ngin lek sedali ban persya lene ngin rung hapo dis council ban ai ka resolution hapo dis council kenang ba ka ka bengidon hukum ka parti ila ban experience ba nang kini ni ong ba ban ya begelet susurok ka jing penduk mentoy ke bon kinorep ka bahangin rumah diskonsul in pan ka resolution hadis council ni trelang kenang min yo ban amen ya kasip sedul namar kimut ban ra mata ngan IP ke number 1 ngai ke amen sedul ke dei ban penduk bor no ya
ki rang ba snong ya ki sim kata ka wei kham tam ayo hanu program ki introduce no ka election commission kamut mental da don ke jing ya yele election hapo snong hapo thau kam dei shu ban conduct ki sim leni ka discouncil barbar habadon ka election hapo snong ka discouncil ka authorized usm ulek ka upek election kisa ai ke sanat ikiram nasional meno badi pencop rekum kolong menta ka amendment kalong be direct na ka election commission jom ka state hak ka discouncil kinsa besa kata kinsa penilai election mut ka bor jom kism ka bor jom geram nasional kamlong kani kan man ra bon ke jing kajia kata ka ba ka finance example menta ndiki release kisah napo Delhi kin release support discouncil ulek ki ai ketuk pisah kin audit audit kemud kam sudon tu ka freehan kemun chwa la de di collect tax lani kano discouncil mud kis emro kila ban hap haka ain ka bakin sa frame kat kam ki rules mingi siam ki pun ki menta kanam te show ka reti ke dustur kalalong no da ka way ka reti la change no ka intention jongi kalong ban protect ban pene ban pensa ban preserve ban promote jing sam dei ban penduk tingi siam ba kani ka wei ka long ka baton kamba ka amendment jong ka sidul ka ngite ban ni don ti hangno nyimla ban don hapo state government nyimla ban don parliament nyimla ban don ru andre ni batai ro ting accept ra mereka bela ke data ngadi susul nala kata ka jing ya fail jong ka UDP bat kan VP ke jinga yu jung ki khot ini join da kata ke intention ka ba Ketanak Penroi Puli Puthi rengkap ke Meghalaya Board of School Education ti Ambos kilapan kop burami ki samla ki balapas bah ke eksamen SSLC bat HSSLC atura ha ka bau rakam e sang mau menteri Ketanak Puli Puthi ulalong ukongsan ha kini ke jinga lang pen kop buram ladon lang Swapnil Tembe director kini Ketanak uba HM Shangpliang Praveen Bakshi bat principal jeng school nalum garu Hadin kini ke jingle buram mi kisamla puli ki he ki han be ki principal jeng school na rilom garo kila shong jengyalang ban yathir bat yatai ki jing e be school ki kendo bat ban wat ikilat kilinti ban wengi ki jing e bat ban tur shakmat ban pen bhai ki rukam hikai ki school ha kini ke dong bat ka than jong ka jilla Kadom Sokshan Sports Club haka arpoi terik jylliew kalapli perdai Kadom Sokshan te Interhouse Football League arjar arpulai na kabenta ki khun samla jong kani kathan bakin peni bat penroi ki sap ki pong jengki bat ban kintiwi ka jingil akai football hakani kathan hakani kasngi lapli perdai kani ka Football League do sodar ka shnong nong kasen uba BK Botna kum ukongsan haka jingilang lingkot kabala pelong hamadan Dom Sokshan East and West Khasi Hills District Haka jingil akai beningkong hapdeng ka Falcon FC persya ka United 11 FC ka United 11 kalapili me ka Falcon FC da lai ko la shikol. Ano mo kubor? Ano to ba kay din?
sa Shisen kayo wanwani ko dyan agad ng maran ko jopi but ngadap na isukban ro kaba nglayo na gabantaban ya dan ka ba pi na janmet ngatan mab ya pi bangam lawan toy ko por ko biang ngadan sesuai pat ki program ki meeting sa Mayrang nata kadaw ngam semlawan toy ko por ko biang wadan sawi segentan argenten nase benong ba kajinga ko abon ay man siam ya pi kam tam ginoyalam jeng ke club oh kiri ke club ke barang lung marka Shillong ro ke barang lung haga ba piran kam ban ya ya mau jam jong kajing kyo seprang hagi senam giban sawan ngada kerku kerdo ngada kedok kedwang ya nado president secretary ki baro ginang kitkam jong ke club sangne haga ba pila ban ya pentulan bahai ke kam pina trei daga jing pin trei daga thong man wanra ya ga jing sotu jing mut bari ga jing tali hapo ga shnong ga thau bat ka ngech skam ba ga kermen skam ro balang ba ga jing trei stam ga jong pi ringkat ba pi gi samla haga daga shnong haga ba pin sami kita ki stars pin sami kita ki klon kiban pernah ya ga daga shnong bari ga daga ya ga dong ga thang bro bai nila ban le kata dai lang baga jing trei stam nila ban punur long ya kata dai lang baga jing minat thap ko jingi haga benta ga ba ngin le daga min sem isem benta ga jing la kai ngin sem daga min sem jo ga jing daga min sem jong ga jing snauret ngiran ka man ganto ga sports hagi ni kisi ka sports ka daga wai nangila manong ka dai ka lap kamai gaji ka lap ai kamai jam ya ki kon samla barkom ki place au pila kai ini ya ka jinglong seret ku jong pi barkom ki samla ngako aban kentu ya pi bakila belong ki place ke ba pedet pilang ki place ki ba tau pilang ki place ki ba klang ngasa benong bakiar na kay ki jinglan ki basneo Bat da kitu ki khubor ngilapoi syakapukut tat hadu pengidai syambiang kublai shibon.